Guys, yazi nginendaba la. Nginendaba a very 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 serious. Lengifuna ningibonise kiyo ene ningathatha ama side ukuthi manje sizofavor nothi ngoba unothi siyamaze or sizofavor bani ngicela nibe straight to the point ukuthi nothi la u wrong bani la u wrong ne. Okay guys, nginomntana ne. Umntana wami last born ngamzalela la eSouth Africa. Ubaba umntana naye ula eSouth Africa. Sasihlala sonke kumnandi sithandana kwafika ke kucabana. Baba umntana beka abusive anesandla nokuba nesandla angishaya jola. Mangithi ngiphumile ungenisa ungenisa amantombazane endlini la khona la hlala la stradini. Ngambuza ngathi lento leyo yenza ngiphathi kahle yabona. Awu baby daddy athi if isicathulo uzothi siyakushisa phuma uyofuna indlu yakho. Ngabona ukuthi lo muntu lo akuna life la. Uyaphuza utshwala nakaholile withdraw yonke imali ayiphuze. Mina lapho angisebenzi. Ngabona ngathi ngcono ngiyofuna umsebenzi. Ngafuna umsebenzi ngawuthola. Mangothola umsebenzi sachubeka sahlala sonke because ngimthola ahlala emkhukhwini. Ngathi no ngoba sesinomntana enesebenza sonke asiphume la siyofuna iroom. Hawu sayifuna iroom sayithola sahlala sonke ngacala ngathenga izinto sesisebenza sonke phela. Thenga izinto ngasigcwalisa endlini. Mangisemsebenzini uyasala ngenza igirlfriend lakhe. One day ngithola ngibuye emsebenzini ngithola ama tissue pass agcwala ama spam ngiyambuza ngithi and then lana uthi indlu yami le indlu yami if ngabe sicathulo siyakushisa outside uyofuna indlu yakho. Ngathula vele bekanesandla like bengangitrapa angifuni ukutshela ma bengishaywa bengitrajwa even nalabantu besihlala nabe Jaredini bebazi ukuthi ngiyashaywa hayi kudlala baze like namantombazana laba beJaredini besihlala nabe wangangithandi bebana lento yokuthi akunantombazana eseSwaziland engasuka lele leSwaziland izodla imali la eSouth Africa why lo baby dad wakhe angaboni thini wang understand like banayo lento le yokuthi hallo akana vele bengenalutho akana khavela amapedi akana khavela akana Brazilian akana All Star yinto yani le ngapha indoda yakhe yasebenza yabona. Ngathi fine akunandaba ngawufuna umsebenzi ngawuthola samove because ngimthola ahlala emkhukhwini samove saya emaroomini emaroomini ngathenga zonke izinto. Abana lento yokuthi mangekho fake amantombazana sacabana vele angitrapa hayi ngenzani ngihamba ngaye emaphoyiseni ngavula iprotection order ngamuva nomntanami sahamba sawufuna iroom sahlala. Abana lokuthi makahamba uhlangana nami angibonile ngigezile ngihamba nomntana athi ya angithuke ya uye emadodeni nomntanami usukile la sihlala khona uyohlala uyiwana ngoba ufuna amadoda ngithule. Sometimes adose nomntana afuna ukuthatha umntana ngiyombulala lo mntana lo ngiyothenga iAlprim lo mntana lo ngifuna ukumphuzisa iAlprim ngifuna ukubulala ngibulala nomntana. Hey ngathi no it's ngihambe ngepolice station to make things easier and peace. Ngihamba ngepolice station ngavula iprotection order kuze ngivula iprotection order bese ngimuvile nomntana ngimthathile ngimise ekhaya ngalento yakhe kusuma kahlangana nami yangidosa sengimuvile ngihlala ngiyi1 ngithola iboyfriend. Hayi boyfriend yezi uzongivakashela usuka ngihlala eThembisa mina that time boyfriend isuka eMpumalanga mayifika endlini angazi ukuthi ubani wamtshela ukuthi hey phela mama umntana wakho umove on manje kunomuntu la naye lapha endlini afike baby daddy angene ngomese athi uthi ufuna ukungihlaba la ngomese ngivike mangivika kani lapha sibe ngiwasha ama plate boyfriend uhleli nje sofeni ngivika emanzi la bengiwasha ngawo ama plate achithekele phansi ngishelele ngiwe short ithi ngisizwe yini ngisizwela amanzi okuchitheka phansi because bekazongihlaba vele ngawela phansi boyfriend waphuma wabaleka sogijimisa boyfriend waphuma ma stand vele sekuyalanyulwa kwaza amaphoyisa amthatha amaphoyisa sahamba saye police station kwenziwa ama statement ukuthi kwenzakaleni waboshwa vele because beka wrong ungisukele endlini yami yabona. Okay sharp na boyfriend vele ukwatile ujikile wabiyele emuva vele nje kubi ngihlukene na boyfriend napha nalona vele sahlukana kudala uyangulisa enushiya boyfriend yakhe emini girlfriend yakhe endlini baba umntana uzosukela mina. Hayi vele ngimthatha umntana ngimise emakhaya ahlala emakhaya ngibona ukuthi lo umntana so ngathi ngisemsebenzini athatha umntana amyise evenda ngingazi ukuthi umntana ushonephi wang understand. Ngithathe vele nasekhaya ngibachazela ukuthi mama uyo lo mfana sisucishwa kubulala ngichazela umama wami nosisi wami cishwa kubulala lo mfana usisi wami vele unama number waka baby daddy because sometimes mangila eSouth Africa sisahlala so bengikhuluma ngefoni yaka baby daddy ngikhulume nosisi wami yabona usisi wami vele unama number sharp.
hayi ngibachazele ekhaya kwenzakaleni ngibathethi sengihlala ngiyi1 hayi ngithatha umntana ngimise eSwazini ngichubeke ngivele ngisende imali ekhaya ngibosendela mama ngitsina imali kufike isikhathi sekuthi umntana kumele manje ungena ka grade 1 umntana kana certificate ngimzalele la eSouth Africa akana certificate ngizame kuya kuboma home affairs khona la eSouth Africa bathi no sisi wena you are not allowed ukuthi ungathatha lo mntana icertificate uwangaphandle eSwaziland kumele umntana athathelwe ubaba wakhe because ubaba wakhe wala hayi ubaba wakhe ajika umntana ngizomenzela umntana up until kufika isikhathi sekuthini sekuthi umntana kumele aye ka grade 1 manje kwamele manje ngiyozama kuphi ekhaya ngizame ekhaya ama connection hayi umntana vele bafuna imali home affairs eSwaziland bafuna imali ngiyikhiphi imali umntana ukuthi ngilwele ukuthi abe ne certificate hayi abe ne certificate umntana angene ka grade 1 vele sesablock nana baby dad akukhulunyiswana kube ekhaya ngisenda imali ekhaya nginakekela umntwana okay kube neligama bomakhelwane bangifonele bathi yazi sisi nothi bantwana bakho abaphathekanga kahle labahlala khona le kumama eSwaziland ngifonela bomakhelwane la bahlala khona abantwana bami ngilakshade khona umama ushade phambili ngila bahlala khona kunomama ne-stepfather nomntana sekhaya umfana nentombazana but bazala umama nothi ubabami wang-understand bangitshele ukuthi hayi man lo sisi wakho lo labantwana kabaphathi kahle angazi ukuthi why ngimfonela usisi wami ngikhumbula kahle bekuyi-25 zaka December last year ngimfonele ngithi yazi kunomuntu lo ngifonelayo so ngitshela ngathi wena awuphathi kahle bantwana lapho abantwana bayahlupheka ngabavulela nelikhadi standard bank ngalithatha likhadi ngalise ekhaya hayi usisi wami akwate angithuke the way angithuka ngakhona ngithule ngitshela umama ngimtshela hayi yazi mama ngizwa emagama la so la ngangiphathi kahle athi ungabalaleli bantu as long as abantu abakho bakuma kwakho wena khulula inhlitiyo ngithi okay mama angifonela umama ngenye ilanga athi sisi solokusilela ekhaya asikadli bantwana bafile indlala ngithi mose mama imali ngiyisendile ngemonth end athi iphelile imali beyincane athi ngithi mina okay ngithatha imali yami yokugcina uthi ngiyemsebenzini ngibasendele angifonele ephinze lo muntu athi wena labantu badlala ngawe akunabantwana balambile labantwana badlile ekseni ngifona nangithi ngifonela umama ekubamba umntwana wami ifirstborn umntana mshot bamthume esitolo uhambene ifoni ngithawu yesise waye ungangitshela ukuthi ukudla aninawo imali ngayisenda athi uma ke izidlile thini nasekuseni izidlile namanje mina izidlile ngithi mose bathi nilambile eneyona ubuye edolobheni kuyokhipha imali athi angaze ngaye edolobheni mina angaze ngaye ngathi wena imali ngiyisendile ngiceda ukuyisendela usisi wami manje wang-understand athe mina mama angiyadi le nto leyo ngifonela ubhuti wami nomdala ngimtshele thina asinakhaya thina ubaba ethu ubaba wamashona umkhulu wamashona andu wamashona likhaya lafa sibancane so sikhulele khona lapha vele ekhaya la kushade khona abantu umama hayi ngimtshela usisi wami ngifind out ukuthi ukhuluma na baby daddy efonini bayakhuluma yonke into kunomunye usisi bekala eSouth Africa uyangiwhatsappela unema number ka baby daddy bahlala endaweni A1 uthi hayibo wena usakhuluma na baby daddy ngithi why uthi ngibona uposte umntwana ene lesithombe lasipostile isithombe samanje ngithi mina angibonise lesithombe ngenze screenshot angibonise ngifonela usisi wami ngimbuthi ngithi hayibo wena usakhuluma na baby daddy ngoba ngibona uposte isithombe somntwana manje lokubeka etrippini umntwana kamsupport akabhadala school fees akabhadala school bus akenzi next but umntwana uyamposta ithombe usendelwa usisi wami ngimbuza usisi wami ngithi mina hawu yini lento lo yenzayo why wenza kanje usendela baby daddy ithombe nikhuluma abe angasupport umntwana athi usisi wami ligama lalikhipha athi lo muntu engikhuluma naye usisi omncane kimi athi hayi phela ubaba umntwana akho acabana nawe azange acabana nami ene lento lesihlanganisayo ayikufaki wena wang-understand ingidle leyo ngifonela umama ngimtshele before ngifonela umama ngiyamuza umama uyakhuluma background mangimfonela usisi wami athi uyahlanya lo ufuna ukusikhontrola ukuthi sikhulume nabani singakhulumi nobani wang-understand uyeza upart 2 ngizonichazela kahle ukuthi after ngicede ukufonela usisi wami nomama kwenzakalani
Okay, mangimfonela usisi wami ngiyamuzwa umama wami emuva ukhuluma ku background uyakhuluma uthi uyahlanya lo ufuna usikhontrola ukuthi sikhulume nabani singakhulumi nobani. Abakhuluma usisi wami athi ya uyahlanya wena. Ubaby dad waqabana nawe azangacabana nami. Ayithi ubhizi lapha eJozi uyajangaza. Awunamntwana wena uyintombi. Lapho ngibasendela imali every month. Ngisenda imali ekhadini. Before ngiyemsebenzini mangiceda ukuhola ngihamba ngeJobek ngithenge izinto igrocery impahla ngipose ekhumbini ngibafonela ukuthi sengifakile maybe boma 20 liter ama cornflakes boma tin fish ama beans yonke mawungacheck ama video wami kunalabo engiposta khona ngihambisa izinto zabantwana ngiyesisa erenkeni ngibatshela ukuthi hayi ngiposile in usisi wami lapha yangithuka ya wacabana nawe ubani bani azange ngicabana nathi la ekhaya ngithe okay sharp ngithule athi usisi wami lomdala yazini to make things easy because bese ngikhulume nabo malume ngibatshelela ukuthi kwenzakalani bathi bomalume bathi no sis konakala from ekuqaleni ukuthi abantwana bambe bayohlala la kushade khona umamakho akwentiwa at least ithatha abantwana uyobabeka kusisi wakho lomdala okay ngithi kumalume okay akunankinga malume ngitawenta kanjalo makuvala ikolo nobhuti wami ngimtshele kanjalo vele hawu bathathe bamfana nga December ngifonela usisi wami useswazidleni kunemoto ngimsendele imali ngimsendele 700 ngithi ngicela wethe imoto uhambe yolanza umfana ngoba ikolo livaliwe athi usisi wami okay hayi usisi wami adonsa imoto vele ahambe ayelela kwenze khona mike makafika le athi ababulise kahle nje abavusele kahle kumnanzi kahle kwekuseni before usisi wami ayolanza lo mfana angitshele sisi wami athi hawo yathi enothi la make ungifonele uthi kutabe kunemsebenzi ekhaya ngithi mina umsebenzwani bathi hayi kuneparty nje ba celebrate umshado wabo nababe ngithi mina musimina bangitsheli athi hayi maybe bana batakutshela ngithi idate bathi kungemhla ka5 December ngithi mina yithi ngibute ebhuti wami lomncane ngimbude ebhuti wami lomncane athi vele kunemsebenzi la khaya yini bo bathi universal what imshado wababe namake baya celebrate iminyaka yabo ngithi okay ahambe ke sisu umama athi asho kusisi wami lomdala athi sicela ukuthi usheshe ufike ekhaya utosisita ngemabhodo because sine party la khaya okay usisi wami vele ahamba imhla angahambi ngalelanga le party uyabona ahambe nje athi yolanza umthwana sengimsendele phela imali uthi yolanza umfana makafika lapha ukube mnandi balale ekseni ngisemsebenzini mina ekseni angifonele sisi wami athi sisi sine meeting la ukula speaker nje lokungikhuluma imayelana nemthana ukuthi ngoba phela uthi utolanza umthana la sothatha umthana uyohlala nami kumele ubonge hawu nami awu ngiyabonga Nkosi yami ngize ngibanana dele ngesibonga ngifuna ukukhuluma sibongo sakhona hawu nami ngiyabonga Nkosi yami ukuthi ningibonele umthana since ngabe uthatha umfana eSouth Africa ngaze ngatombeka lapho ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nje na although bekune kungavani ukuthi sekuvela inkulumo kuthiwa abanifana kunjani but ngibonga lokuthi ningibonele banifana ngibonge nakumaki ngithi ngiyabonga kakhulu emayeshe ukuthi ungibonele banifana kakhulu ngiyabonga athi mama athi usisi wami lana ke kunenkinga manje sisi ngithi mina inkinga yani but uthi baba walwethu angakathandi ukuthi umfana ngimthatha ucela ukuthi umfana achubeke ahlale la maki ngithi bani athi baba walwethu ngithi ngibani baba walwethu emaki sengikhuluma namaki ngithe maku yamati baba walwethu wena baba walwethu yamati lo waxesha wakubulalela umntana wena ukhuluma na uyamsupporta baba umntana uyamsupporta umntana athi hayi umntana akamsupport but besikhulume naye bekathi utawuta la khaya nguye nje lebeketa la mhla ka5 hayi ukuthi bekune party nguye lebeketa la mhla ka5 bekato sendela Christmas besimlungisele vele ukuthi utawulala la khaya asendele leyo Christmas bekathi utasihlabela imbuti or ingulube ngithe mama wena invite umuntu sihambi emntini wakho ukuthi sithe batokwendela iphathi bakwetokwendela bakuthengela inyama whatsoever uyifuna umuntu lo wacishe wakubulala lo mthana wacishe wangibulala phela lo muntu but wena uyakhona kwendana kuminvite emntini wakho uthi agete emntini wakho nitowenda whatsoever leni ifunayo
kahle kwendakala nemama kusho ukuthi baba umthana uyamsupport umthana miyimle lengadi nidla imali ngapha nangapha mina ngiyasenda imali nababa umthana uyasenda imali bathana ngitsheli mina lokho athi mama ayana sisi hayi kuthini baba umthana akayisenda imali just besikhuluma naye bekathi utawuta lakhaya atobona umthana ngoba umthana so uyahamba ngithi since when afuna kutobona umthana lapha ekhaya lo muntu lo angikhulumi naye anzayise ningitshela nithi hawu yathi kufanele baba abanibani la uthi utolethe ufona ukubona umthana niyangifihlela nicambe manga nithi iphathi yenu yenivesali athi hayi besingafuni lokho ukutshela esisi sikuviswa buhlungu besithi nje sitawenda leyo phathi bese soyambona umthana uyahamba ngithi ye mama lo muntu lo baba umthana kuba ufikile wathi hawu ngiyabonga ukuthi ningibonela umthana ngicela kujika la drobheni ngiyothengela umthana uKC umuntu ahambe nomthana ngingaphinze ngimntona ngimbone ingakanani even bengidaphinze ngimbone phela umthana hayi vele ngithi mina kibo if ningahluleka kuniketa usisi wami lo mthana manje mina ngidawusuka la Jozi manje nginte eSwatini ngitothatha lo mthana athi mama hayi akukho kanjalo sisi umthana sitamnika sisi wakho it's just that timpahla takhe temthana titawusala ngoba lo baba umthana utawuta utathi thatha leti impahla temthana lo sisi wakho nasekafikile lo baba umthana ngithi mina leti impahla nikhuluma tothengwa ngibani ngoba impahla umthana unakekelwa ngimi A up to Z yonke into umntana wentelwa yini kangaka emama imali noma nithanza imali or nithanza kudla or yini hayi ngithule mangithula athi siswami hayi sisi asho kimi ehlisa umoya umthana ngidamthatha mina hayi amthathe vele umfana ngimfone amthathe siswami ahambe naye ngakusasa ngifone ngimbude make ngithe maka ungitshele kahle nawe siswami ningitshele kahle yini kangaka seningaze ni-invite baba umthana lapho ekhaya ningangitsheli mina nicambe manganithi ukuthi iphathi kunephathi ini kwendekani kahle yini lengaka athi siswami kahle wena wathi ukhuluma uyatselela na mama wena hayi ngithule ngibe nokukwada vele ngiba block efonini yami ngiphume kibo nanga umntana ke so sekusiswami sohlala kusiswami hawu siswami vele azange sekangiphoce nangalinye ilanga ngwankambule azange umthana bayovakasha Khisimusi vele bayovakasha ephulu usisi wami nomdzala uthi ngicela ungiphe amanamba ka baba umfana ngifuna ukumtshela ukuthi umntana sohlala la ngoba kungenteka baba umfana usasenda imali le ngoba asathi imali uyayisenda or akayisendi ngoba phela bayakhuluma labantu asithatha isifoni ngimnikete amanamba baba umthana usisi wami akhulume naye athi ufuna ukuthengela umthana impahla kaKhisimusi utata ipose ekhumbini ngithi akunankinga nangithi nexus wami ngicela kuvusela umthana ngiyamvusela athi mama bathe ungithengele amateki namapencil ujabulile phela umthana bekathi ubaba wakho utamthengela ngithi hawe sis uthi ungibani uthi utakuthengele amateki namapencil ibonini umntana uyasaba ukukhuluma uthulile hawu khuluma phela ubani ngiyasaba ukukhuluma mina mama usabani manje ukukhuluma sisi ngoba ngitshela ukuthi ngibani lothi utakuthengela gogo namamncane batangishaya ngiyasaba ukukhuluma bathe ngingakutsheli nangabe baba ungithengele something or baba usenda imali bathe ngingakhulumi ngithula guys ubani wrong la yimi wrong or ifamily yami umama wami nosisi wami because abangitsheli ukuthi baba umntana kwenzakalani mina nje ngazi ukuthi akukhulunywa nobaba umntana akasenda imali akasendini kungimanje namhla lokho ngiyacabanga ukuthi maybe imali bekayisenda maybe impahla bekasenda nangiphela umntana manje ngiyambuza ngithi hawu sisi ngibani lo uzokuthengela impahla uyasaba umntana akhuluma uzuyakhala uhambe uyobhaca emva kwaso ngiyasaba mama ukukhuluma gogo utangishaya guys yini ngicela ningichazele ukuthi ubani wrong la who is wrong between mina nomamami nosisi wami please so manje nje ngiba blockile usisi wami ngimblockile umamami angizothini umamami ifone amafoni ngizosho amafoni ngeke ngamthengela ifone ukucala ngamthengela ifone kwesi2 ngamthengela ifone kwesi3 each and every phone engimthengela yona unikeza abantwana bakhe each and every phone engimthengela yona unika abantwana bakhe last mangekhaya ngibe ngimthengela amabhijama ayi4 because uhlushwa amathambo ngathenga amabhijama ayi3 ngathe mama uzocala ngalamabhijama la ngaphansi because unenkinga yamathambo
sisahleli nje ekamereni amemeza umntanakhe wasemshadweni lokucala lo sisi wami lomncane. Sisi, wozothathana amabhijama. Afike uyathatha uthatha 2 umama usala naye 1. Ngiyambuza uba ngithi awe mama mose ngithengele wena lamabhijama wayi kanti wenza kanje. Uthi no sisi ngivala ukukhuluma angikufuni ukukhuluma mina la khaya. Ngivala ukukhuluma. Kukhuluma kwane mama. Sibadala sibantwana bakho sonke. Say 5. I'm the only person osebenzayo number 3. I'm the only person osebenzayo. Naye bayazama ngalawo mabhizinisi ami na abo. But mina ngicela ukuthi mangikuthengele into mama ngifuna ngijabula ukubona mawuyigcokile. Yonke into ona ngikuthengela nonika abamfana bakho. Wonke into engithengela kunika kungimanje akana phone umama. Ifoni akanayo unikeza umntanakhe. Because umntanakhe ufelwe ifoni wayinikeza umntanakhe. Niyabona ukuthi ibhlungu kanjani lento le guys. Ngiyavuka ngiyosebenza ngizikhandle ngithi ngisebenzela umntanami abantwana bami ngisebenzela nomama. Umama wami yonke into lengimthengela yona unikeza abantwana bakhe. Yonke into engiyithengayo unikeza abantwana bakhe because athi ngizama ukuthi angifuni ukukhuluma mina la ekhaya sisi that's why yonke into lechamukako ngifuna ukuthi ngibasherele nabo. Ibhlungu guys, ibhlungu angifuni ukunitshela manga ibuhlungu lento le ibuhlungu lento eyenzakalayo angifuni ukunitshela manga because sometimes uthi useshop uthi umthandela umama mina skate angeke asigcoke uzonikeza umntanakhe. Angisho ukuthi usisi wami ngimthandi or injani no but into yomzali kube imele ibe into yomzali. Le phone lena ngithi ngithengela umama le phone le ayibe yamama. Ngithi nangifuna ukumfonela ngimthole ngingathi nangifona kubamba umntanakhe. Ngimbuza ngithi mama kanti ifoni athi hayi ifoni sengayinikeza ubhuti wakho or ngayinikeza usisi wakho because if ifoni ifile wena akana phone yena. Ibhlungu guys lento le because noma ngimchaza ngithi mama lento le yokuthi wena uzolalela abantwana yonke into wena ulalela lo bantwana bakho yonke into awuzame ukuzimela like mawukhuluma kubonakala ukuthi ukukhuluma umzali manje. Thina sakwazi ukukhuluma nomama ethu because isibantwana abangaphandle abantwana abalalelwayo yilaba lamshadweni laba yithi thina bakankambula silalelwa. Ibhlungu lento le guys. I end up ngiba blockile bonke ngasenda imessage ngathi ngiyacela ukuthi noma ngabe ningahlupheka kanjani ningacali ningicela imali mina anginayo. Yekunikeza nina aninayo. Ngicela ukuthi manihluphekile nifuna imali nifonele baba umntana because nikhuluma naye ngisho every day. Nifonele baba umntana nimtshela ngicela imali. Because angazi ukuthi yini la bayihlanganisa nosisi wami. I don't know. I really don't know ukuthi yini la bayihlanganisa kangaka. Ngikutsho ukuthi ubaby daddy wazi nokuthi imali ifakwa ephephu uthenga ama token ukuze usende imali eSwaziland. Akayazi lento le. Ufundisa obani? Hey guys. Yazini. Hayi angazi. I don't know. Mina ngisengizozwa ngani ukuthi ubani wrong la. Yimi wrong or yibo? Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Yo guys, this is such a heartbreaking story. Yo uyabona guys kuyakhombisa ukuthi batali ngalesinye isikhathi they have abantwana laba bathanza ukudlula labanye because what? Tell me why uthengele umntali wakho something umntala ithatha inike your sibling. Guys, it's so sad. It's so sad. What do you mean? Awufuni khuluma lokhu njani? Like I really don't understand. But the story salo sesibhlungu indlela lesimanga nalokuthi they are siding with baby daddy lo wazama kumbulala guys. Kumatima shame. Kumatima, does this mean ukuthi lo maka kamthanzi mntwana yakhe ngale ndlela ukuthi uzosayida na baby daddy umuntu lo wazama ku delete mntwana yakhe? Hayibo guys, siyashaqisa le story lesi and ngiyafisa nje ukuthi lo sisi ngathi angathola imali akhele ikhaya akhele abantu abakhe ahlale nabo because this is not it. So please do comment your thoughts when are down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.